Mbura iria ithiete na mbere kura bururi-ini taukitwo makiria ni family ya Ezekiel Ochieng, muikari wa gicagi gia Kibra, kuria indo cia nyumba itigitwo nyagikite na ingi makiumithia nja ni undu wa kiria maroiga ti kirathimo indi ni hathara ikiumana na mbura. Ochieng aikaraga hakuhi na rũĩ rwa Ngũng'u gũkũ gĩcagi-inĩ gĩa Kĩbĩra na ona mahiũ make mahonokete ciarĩra ni uria mũiyũro urari munene. Sasa hii ilikuja, hii ni mbaya sana. Ni El Nino. Ulijua El Nino? Hii ni El Nino. Bado ninaendelea kurekebisha, nijue jinsi hata hao wanyama na saizi nayo, kwa sababu kwa landi pale siwezi weka wanyama kwa landi. Nilikuwa sisi hapa, lakini jinsi nilianza tu kuishi hapa ndio hii mafuriko ikaanza kuja. Ota Ochieng nayo family ya Ann Buthia ni hindi iraruta mai maria maihurite nyumba makiumana na mũiyũro wa mbura. Imagine tukuta juzi usiku ghafla juu hapa hakukuwa kumenyesha, ilikuja kutoka Ngong, hiyo sehemu Sarangata, Kibira, ikakurudia ikatufamia usiku. By the way tulipikwa na buta juu hakuna mtu alikuwa aware kuna mvua, hakukuwa kunanyesha. Lakini ilituhamisha, vitu ikaharibiwa, wengine hata wakapoteza vitu zao. By the way watu wako na janga ya kila aina, wana vitu. Rũĩ-inĩ rũrũ aikari maroiga marokire kuruta mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe ũrĩa metĩkĩtie akuĩte nĩ ũndũ wa mũiyũro wa mbura. Hatujaweza kutambua mwili ambao uliweza kuopolewa pale asubuhi, lakini jukumu hilo tumeachia maafisa wa askari ambao walikuja kubeba mwili huo na kupeleka katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City. Juu wale vijana walienda pale, hao ndio walienda wawili na kuna mwingine amepatikana asubuhi. Sasa sielewi huyo ni wa kutoka zaidi saa huko juu ama ni saa wapi, lakini by the way amechukuliwa hapo asubuhi. Na kuo gĩcagi kĩa mũkuru wa Kayaba aikari onao arĩa maikaraga gũkuhĩ na rũĩ rwa Ngũng'u nyũmba ciao nĩ ihutĩtio nĩ mbura ĩrĩa yurĩte thikũ 2 hĩtũku. Tumelalia tu hivyo baridi. Sasa na maji kabisa, mattress yote iko maji tu hivi. Ona. Na nimeshinda ndani kaje. Maji hakuna, nimeanika manguo zingine nje, mattress zingine nimeweka nje. Hizo zote ziko maji. Hata nilala na mtoto hapa anasema kwa baridi na mwambie lala tu utafanyaje? Na ufia kwa sababu uweze lala. Unafikiria hadi ikianza tu hivi tunaanza kukunja vitu. Tunaokopa hata utaweka wapi? Ukiweka nyumba yako, padi inaanguka na vitu hiyo, maji na chai yanafunika vitu chini. Aikari a Baringo arĩa maikaraga gũkuhĩ na maria nĩ moritio nĩ gavana wa Stanley Kiptis metheme ihinda-inĩ rĩrĩ mbura itanyĩtwo kuura na gĩkĩro kĩnene mwena wa Rift Valley. Wananchi wa hapa tafadhali tujilinde. Nauliza mpaka Marigat, mahali flooding saa zingine husumbua watu sana. Watu ya Leboi, watu wa Aljamus community kule Mkutani, Seriana, wakae chonjo. Na kuo kũngĩ aikari arĩa marĩ gũkuhĩ na iria rĩa Victoria kaunti-inĩ ya Kisumu nĩ moritio kũgĩa na ũmenyereri rĩrĩ mĩena ya gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri rũgongo rwa irathĩro o hamwe na Rift Valley gũtanyĩtwo gũthiĩ na mbere kwamũkĩra mbura nene. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.